Inka timela tintse yibele ora ya khumemberi hlakani ka hlakani Afrika Dzonga hlakani mingisiro mgana lo FM na kuhlanganisa kolonga ngisela stitch lishurko hlakani lo msumulo kuna motla hey ya wasitwa ku loko ri msumulo ku kutetani kuna timhaka to tala leti ti nga ko kha hi langutana ku hela ka vhiki loko hi humaka eka ko hi ndlela yele a ku ri na ku langutela ku kulu ka timhaka ta nhlawulo nhlawulo se hundile loko ni nga hoxisi an nhleketa ku nhlawulo hundile leswi nga sala i ku va se ku ya voniwa ku yisiwa ku yini emahlweni loko kha hi languteka timhaka ta ku aka Afrika-Dzonga ku ya amahlweni hi ndlela yoleyo i khale hi nga se bula na wena mingiseri wa mehe hi la ku twa wehe ku sukusela kwale ka nhlawulo ku fika loko ya hlawuriwa ivi ku fika loko ta huma mbuyelo ku fika sweswi na leswi u nga swi langutela ku ya amahlweni u langutela ku va Afrika-Dzonga yi va yime hi ndlela hi ndlela yeleyo mingiseri un'wana i te ni tlanga risimu leri a ni swi tivi ku kokwalaho ka yini a lava ni tlanga risimu leri Yani Skata mapopa isiphelile manje a ni tivi ku a vula yini kambe hi sweswo kambe mi swi ri tala mingiseri mugana wa FM matsundzuka Israel le ku prime minister ku nga holobye Benjamin Netanyahu i prime minister andakala ku ve na minhlawulo yo tala hi nkarhi wutsongo hi laha van'wani va vulavulaka ko va ngo vandla ra ANC loko ri swi kota ri tshika ri nga yi ri ku ha hi sunguli mfumo ivi na vala van'wani va kokakokana va nga sunguli mfumo ivi xikan'we ku pfumala ku nga ri na mfumo ay se ivi swi vula yini sweswo leswo swi vula yini a hi ku tweni i khale hi nga se mitwa n'we khensile swinene leswi swa mi hi lombe ndleve mi kha mi hi yingisela hi masiku na ku hambanahambana ka wo hi ndlela yaleyo se a hi tweneni ku laha mi nga koho n'we mi ri yini mingiseri wa mehe ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka ta gondzo ra nhlawulo hi vulavula na hi leswi mi nga hlangana swo hi siku ra nhlawulo lexi a ni ta kombela ni ta tsakela ku mi ta vulavula hi xona mi nga vulavuli hi leswi mi swi hleketaku ku swi endlekile mi nga swi vonangi vulavula ni swilo leswi mi nga hlangana na swona n'we mi nga ta va mi nghene amoyeni hi ku tanihi xitichi mi va twini va IEC va kha va hi themendela tolo va themendela nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga va ku yi tirhe ku tirha yi tirhe kahle se hi nge swi koti ku hi ta heta mi nyika nkarhi wa ku mi hangalasa propaganda vulavula ni swilo leswi swi nga endleka hi lexi xiyimo n'wina mi ri yini ma endzeka hi leswi nga xiswoho mi lava tiko ra Afrika-Dzonga ri ya kwihi a hi ku twi mingiseri wa Munghana Lonene FM eka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 ku na van'wana va nge MK yi votiwa hi mhaka yini ku a swi tiveki ku yi yimela yini hayi van'wana va ku swa tiveka mi lo langa ka mi nga swi tivi se n'we va MK kumbexana n'we mi ta hi pfuna hi kota ku swi tiva ku kahle mi yimela yini mina lexi ni nga tsundzuxaka xo ka wehe tanihi mingiseri a ni se hi votini famani mi ya languta varhangeri na swirho leswi swi vonaka ka mavandla hi ku hambanahambana ka vona mi hlaya mi tiva matimu ya vona mi swi tiva ku loyi huma kwihi loyi i tshama andla yini loyi i kumeke kwihi swi ta mi pfuna ku va mi kha mi anamisa miehleketo ku ya mahlweni hi ku kama n'wani va tlula kusuka apanini mi vhe mi ya nghena ndeka ndilo kambe ta twa hi n'we hi le ka 0860002543 hi ndlela leyi ntwe matsalani wa ANC aka ku vateki va mahungu a va tikomba va sale ndzhaku vandla loko a kha vulavula na vateki va mahungu le a The Rock tolweni wa masiku a va tirhisa ku na mina a ni tivi kambe ku na rito rin'wana himpere ra nga ri tsara change a ri vulavuriwa ngopfu hi vateki va mahungu xivutiso ku va ku va lava ku cinca yini a mi twi mingiseri wa mina 0860002543 xithangoma hi lo Tarishile mhaxa mingiseri wa mina mi pfukile n'we hi pfukile nga wona malume hi pfukile vazala a hi mi tweneni n'wina mi ri i Mhlakaza vulavulaka a hi papa hi lo tshekakanyana moya swintsanana hala ka Action SA a ne hi va hi bini va hi sala
Oh, hina mi vula mani? Hina mi vula mani? Mi vula Action SA. hina va vandla ra Action SA. Mi tshoveke yini? Hayi va hi walopini va hi be tindleve leti. Mi vona onge ti swi mi tsandze kwihi? No, hina kahle hi yo teka xinkwa hi chela matini hi hexe. Njani? Hala ka vurhangeri bya hina a ku vangi na stability kusukela loko ku ta va ku ve na njhikanjhikisani ngopfu hala ka province ya Limpopo na le ka masipala wa Ekurhuleni. Hi la tivhoti ta ku tala hi nga vi hi ti luzekela kona hi ku hina hi hexe hi tsandzeke ku manager our own internal affairs. Loko ku ta va ku susiwa tatana Lidira as provincial chairperson swi ta ku ta susiwa ku ta reshuffle ti-regions hinkwato hina a ni ri un'wana wa varhangeri wa region. Na vo Fes Basani hala vo Elin hi removiwa. Hela swilo swa ku talo swi nga swi onhaka kona ka Action SA ende ku regroupa by then loko ku ta vekiwa Victor Mchimene a ku ri na nkarhi wutsongo ngopfu ku pima ku i nga ha convince vanhu ku ri come back to the party, let's work together, do this and then leswiya mi nga endli maswona. Mara a hi humeni ka yaleyo hi nghena ka leyiwa ya coalition government. Matsundzuka malume hi nga vulavula nkarhi lowu nga hundza before ti-election siku loko munhu un'wana na un'wanyana a nga registerangiki ku ya ku voteni ku ri hi ku mali va yena ma fika. Hi ku ya hi mina nkarhi wolowo ni teri a nga pfuni nchumu tikweni. Right, vaakatiko va registerini va yini va ya vhota and hava khensa lava nga va ya vhota that 10 million and above number yi va yi ri right. Kambe sweswiwani se hi fike amugimamutsi bya ku ti-results ti sayiwile. Ku ve na ti-multi-party charter agreement ta vo IFP vo DA na vo Action SA kwalaya. Namuntlha hi vona John Steenhuisen loko hi ta va hi yimbelele risimu ra ku a nga tshembekangi na vandla ra yena. Mi nga n'wi trust tatana Mashava John Steenhuisen hi ku ha n'wi vona ku i ncindikungulakulu nenge ndleleni nenge doveni. Namuntlha hi loyi wa huma i ready ku negotiate na vandla rin'wana na rin'wanyana hi ku i khome tinambara. Ha swi ku politics is a game of numbers. Loko se a ku a nga ready ku negotiate na MK mara i ready ku negotiate na ANC. Swi koho leswi yena a nga swi vona na vo 10 million na vo Helenzile. Mara question yikulukumba hi leyiwa. Leswi a karhi a yimbelela kumbe vandla hinkwavo ma karhi ma yimbelela ma ku ri hayi mi nga yi voteli ANC hi ku ANC yi tengeke. Namuntlha hi tsutsumela ku ya ka coalition kumbe ka ti-negotiations ta coalition na the same ANC. Se ku cince yini hi ANC liya a hi ku ri ANC yi tengeke. Why va nga vhetanga va hi tshika ku nga sungula ti-party leti nga va kona va rise mzansi wa swinini va ku ri hi ya votela ANC hinkwenu hi ku ANC ha ta tirha nene ku ya mahlweni hi ku hina hi tsutsuma ka ANC hi ku vona ku ANC leswi swi endlaku a ha twanani na swona. You comment kwalani hi hundala. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM 20 timinete ntsena ku bela awara ya 12. A hi buleni a hi hetseleni. Se loko se xiyimo xi te tani swi vula yini? Swi vula ku kumbexana hi ndla sweswi swi nga endliwa Israel swa ku tshamiwa ku nga ku tsandzeka ku fumiwa mfumo loko ku tlhe ku hlawuriwa futhi. Voni mi byela va yingisera ni sweswi ni nga ha vulavuleli ku ri ni le ka vatlarini ni vulavula ntiyiso wa tipolitiki a ni se tivhoti hi hetini manjheni. Ku hava vandla leri ri nga kona la Afrika-Dzonga ri nga na ti-policies leti ti tlulaka ta vandla ra African National Congress. And that is why John Steenhuisen a ku i tsutsumela ku ya ku negotiateni kumbe wa hala ta yingisela ku vandla ra African National Congress ri n'wi khomele yini. Mara again makarhi lama ma nga tlangiwaku hi va fikile Mbalula ma nga va pfuna loko vo teka decision ya ku vona a va la ta negotiate na munhu then a ku tshamisa sweswi ya ku ri hava government. Hi ku vandla ra DA ri khome tinambara to karhi leri nga laveki ku vulavula na MK party leyi nga khoma tinambara to karhi leti ti nga majority nyana. Lero hambi DA yo tsumela ku ya ka multi-charter agreement na va IFP na va Action SA swina ndaka tinambara leti nga fikeleli. Hayi ku swi nga endleka DA yi lava loko yi ta fanele yi khuphuka kahle ku laveka mavandla laman'wana hinkwawo ma nghena ndhawu yin'we mi ngo siya rin'we nako rin'we ra kona leri mi nga ri siyaka mi nga siya EFF kumbe MK kambe mi nge siyi hinkwawo mari mambirhi. And the DA na EFF na kona still ku ta va na argument ya ku un'wanyana i lava ku va treasurer general ya tiko minister wa timali. Ni n'wi twini Gayton Mackenzie a vulavula a ku loko vo ni nyika Home Affairs
ni nga swi kota ku nghena ni nga swi kota ku negotiate na vona hi ya amahlweni lero vandla ra ANC me leswi ni xi vonaka i ku ri xa best ku ri xi endla a hi ku va ri tshika ni ku rona a la ta negotiate ni vona na loko ro landa vandla ra PA ri landa na political party yin'we leyi ntsanana va nga swi kota ku yisa tiko amahlweni hi ku a hi tsakeli ngopfu ku va na mugwalabo wa tikweni ku ri a ku na government hi ta va kombisa hina loko hi vhota a hi vhotela ku a ku vi na government so va nga hi heti matimba tanihi va vhota tanihi vaakatiko hi ni karhi ni nga ha vula leli vandla ro karhi ra mara ni byeleni ku nga si fika ti-29 a mi nga vuli sweswo swo ANC na tipholisi ta kahle mara mi bihe mbilu tikulu mani babayi malume hi le tipolitikini 0860002543 a hi amukele n'wana miyingiseri hi loyi i nhlekani papa Pfukile. hi pfukele minjhani Hayi pfukile man. a khensa Man, hey tiyindini tivoti. Lexi mina xi nga ni tsakisa ngopfu Tref ne i ku va vaakatiko va tirhise matimba ya voho ku lava ku cinca xiyimo xa Afrika-Dzonga loko swi ta ka tipolitiki. Ni kombela ku vula leswi ni nge se nghena mahlweni. Kulukumba Mandela i tshama a vula marito lawa a ku loko vanhu va nga mi tirheli lava mi nga va hlawula va endleni lexiya hi nga endla National Party swoho se ni lexi ni tsakisaka i ku va ANC va yi dilutile Portrait va yi dilutile mi nge vuli ku va yi dawile mi nge kumbexani swantswa mi ku hi dilutile kuma mi votangi mi votile mi votele mani mina ku mi byela ntiyiso ni full member ya ANC mara ni ya votela MK loko se ni fika kwala ndzeni mara loko na fika ni ya votela mi te kahle mi nga vula leswaku van'wana va kha va ni vutisa ku kahle loko munhu a votela MK va khala ku fikelela yini pfunani vayingiseri mi va mi ka mi la ku fikelela loko mi votela MK loko hi votela MK Portrait ne a hi lava ku va MK yi pfuka la a yi kerile ntiyiso la nga hundza ku tipholisi ta yona ti saseke ngopfu mara loko swi ta hala ku ti implementa hi endla leswi nga ta ku vanhu va kona ku tipholisi ta swona yanani ka MK ni mi vutise xivutiso xa MK ni ri loko mi votela MK a mi lava ku fikelela yini a hi lava ku fikelela ku Afrika-Dzonga ku va na ku cinca u fana na mehe ni ku cinca yini ku cinca ku ANC luzekeriwa hi support kumbe ku cinca yini ku cinca mafambiselo lama a ma ri kona a ma nga ha ri ku tsakiseni ngopfungopfu hi ku leswi mina a ni swi vonisa swona and the only thing ku swi fanele swi cinceka a ku fanele ku va ku endleka ku ANC yi luza majority ene ku cinca loko a ku tisiwa hi MK hi ku MK yi khome yini MK lexi yi nga khoma xona a ku ri mhaka ya ku aka leswi ANC yi nga ka ri ku tsandzeka swi endla hi loko yi nghena yi ta kota ku swi endla hi ku tirhisa voho timembara tetiya ta ANC leti a ti nga ri ku tirheni hikuva xivutiso i ku mavoko a yi khome yini MK hi la ku swi tiva phe lexi hi ni nga khoma xona i ku la ku ta cinca ku va na ku ringana a Afrika-Dzonga ku nga vi na leswiya swa ku garingeta ku dyiwa sayiti rin'we van'wani va nga ha dyi ku ri hi ku vanhu loko va ri matimi va vula leswaku vaakatiko va Afrika-Dzonga va ta fikelela ti-human rights ta vona ku nga ku fana na mati mi kuma ku aka miganga yin'wana vanhu va ignoriwa ene mi te kahle hi ku vulavule hi mati ma swi vona mi te kahle ngopfu ku vulavule hi mati loko sungula pipe ya Nandoni ku ya Giyani a ku ri mani president a ku ri President Zuma va hume yi ri kwihi va hume yi nge se hela va hume yi ri kwihi pipe se a yi ceriwile a yi hindzini le ka mphambu a yi fikini a dan'wini ra ka Makosi ma swi tsundzuka ku sweswinyana khale ngopfu holobye Senzo Mchunu va ye a le ka Ramavoya va fika va ku yimisiwe ku cela hi mhaka ku va vuhosi bya ka Ramavoya ku na swin'wana swi nga va tsakiseki hi le kwihi le ka Ramavoya i va nga se fika na le ka Mphambo ba twanani eka loko Zuma a ri matimbeni yi ceriwile pipe liya loko va n'wi humesa ne va vuya va hi seletela va ku a yi endlekangi kahle yi lava ku ceriwa hi vuntshwa a yi endleke kahle
Ai endleke a yi kahle. hlele kahle Okay. a yi endleke kahle mara a ko va ti-tactics ta ku kota ku va kota ku fikelela swa vona a ri fanele ku humesiwa mali yin'wana Austin Austin Mabasa i tshahiwa kwala ka nongonoko lowu wa EFF. Akha aku matsundzuka ku President Zuma va yile na manana Nomvula Mkonyane a Giyani ta ku va ku implementiwa the water treatment system. natsundzuka sweswo Austin Mabasa loko a nghena la moyeni lowu i kombise siku lera ku te Holobye Senzo Mchunu i kombise ku system yaleyi nga akiwa yi dzingini ka water purification plant yi dzingini ka mirhi hinkwawo ni mi yingisela ngopfu ne ni mi yingisela ngopfu ene siku leri nga vulavula sweswo n'wine mi ku mi lava munhu loyi a nga ta mi teka a mi heleketa mi ya yi vona ku ya dzinginyika na mara loko na ta byela ntiyiso ne a hi mhaka ku ndhawu liya ya dzinginyika i mhaka ya ku na kaneta ma ni byela ku mhaka yihi mhaka i ku ndhawu liya la a hi kota ku hi kuma mati a ka Greater Giyani ne a va kotangi ku lunghisa loko va ya laha va ya hi ku fika va pheta tiphati va karhi va tirhisa vanhu lava nga ri ku na vitivi bya ku lunghisa phayiphi mi vula va mani lava va nga kota ku endla sweswo hi lava nga nyika thendara ka munhu loyi a fanele lunghisa mati lawaya hi matsundzuka hi last year a promise hi September sa va tirhi sweswiwani mi vulavula hi swiswa sweswi a hi vulavula hi swiswa sweswi na hi vulavula hi loko karhi na president wa n'weko a yi helangi phayiphi liya a yi helangi ku na yena a nga hetangi term that's the reason okay all right ni me twini kwala ka ku a va hetangi term hi yo mhaka na yo yi nga helangi all right yi nga helangi mi nhlamurile ende xin'wana both ne loko ni ku MK ta tisa ku tise ku cinca mfumo lowu nga ta nghena wa nhlengenelo wa nhlangano ne kumbe coalition government va ta nghena va karhi va swi tiva ku bona lava nga kona a va titholi va thola hi vaakatiko it's a learn and learn loko mo languta sweswi ku na vanhu va 71 lava a va ri ka mfumo lowu sweswi va nga helela mintirho va nga busy ku update ti-CV leswaku va ta kuma mintirho yale ntiyiso kumbexani swo mingiseri loyi a nga hetelela ni rhumela risimu leri ya ku ni fanele ri tlangi kambe i ntiyiso ku swi fanele swi tiveka ku van'watipolitiki va thoriwa hi hina va twa hi hina a hi hina hi twaku hi vona sweswo swi fanele swi dyondza ku va dyondzo leyi faneke yi tiveka sweswo ene loko na hala ta ya mahlweni futhi botlet ne mari a nkarhi okay inkomo a ku ri birra maxinisa ka bot maxinisa mari a nkarhi kesi chama kwa vakhensa fambeni mashimzi 0860002543 a hi sikuneni hi twa ku mahungu emisaveni a sweswi ka ha na lowa votiwaka sweswiwani ka ha na lowa votiwaka sa hi mitweneni na hi la ku twa n'wena ku mi fambe njhani kambe ni la ku ya sungula ni twa hi tatana good enough mashikhu muhleri wa hina lava hi nga ta bula na vona sweswi loko hi twa ku mahungu ya misava ya awura ya n'we ya ta va yimise kwini ni kombela hinkwerhu i Xitsonga xexi hinkwerhu ku katsa na mina hinkwenu a ni ti katsi hinkwavo i munhu wa vunharhu kambe sweswiwani hi ri hinkwerhu a hi tshikeni hinkwaswo leswi hi nga le ku swi endleni hi ba mavoko hi amukela vongi n'wana Timaluleke a hi byela ku mahungu ya misava ya awura ya n'we ya ta yimise kwini ya vongi tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula a hi amukeleni n'wana muyingiseri hi loyiwani a kholiwe kwiya loyi vekuna he vahlawula a mi nghene kwihi a mi ri ku canvaseni ya a na ha ri ku hlawuleni ni vulaka a mi ri ku canvaseni ya ni ku lavalaveni ka mikutlunya ya tivhoti mani swilo hi fambela ku biyala ka vandla leri fumaka mara mi nge ni ku swimbirhinyana swinharhu ni kombisanyana vaakatiko ni twe mi ka mi vutisa xivutiso xin'wanyana mi ku lava a va vhotela MK van'wanyana va vhotela ku fikelela yini mara answer nga ku a mi tikumangi okay khalanga tiko ra South Africa sweswo ku ya hunduka matsopetanini ya hunduka la a hi aka tiyindlu hi tinhlanga ivi loko ba moya swikukuriwa swi ya wela le kule ivi hi sungula futhi aka tiko ra Afrika-Dzonga ra ha lava ku tirhiwa swinene ongete loko va ku tipolitiki ku na kun'wanyana la ku fika ku ni venga swimanimani ka politiki
swantswa ni endla ku na vandla leri nga ku fumeni ku ni n'wi vona yena a karhi a tirha ka rona swantswa awa minduku leri xa ku khalanga loko u ka hi nga fikeleliki memburisano na Makati Coalition moni ku kahle ka Makati Coalition ku hava la yi hisa kona a ni ri la Johannesburg loko sungula mfumo wa nhlengelo aka mavandla lama a ma ri kona hinkwawo ka ti-municipality leswi a swi tshama swi karhi swi humelela khalanga a ku tshama ka ku vulavuriwa hi ku vote of no confidence always a ku tshama ka ku lata cinciwa murhangeri ene a tshama ka a cinciwa murhangeri un'wana a tshama vhiki a cinciwa un'wana a tshama masiku manharhu a cinciwa leswi ta ku humeleleni vaakatiko va ta ku sogoleni swinene leswi va nga ta va ka va ri ku tekeni swi vaakatiko ni ti katsa na mina kwalaya a va ni ka ni dlaya hi ndlala kwalaya ku swi tivula ku mfumo lowuwani loko wu karhi wu fambisiwa hi vanhu vanharhu or mune a wu tshama na siku na rin'we wu tswala mihandzu hi swi vonini hi ri ka timasipala a swi tshama swi nga tswala mihandzu Johannesburg yi hlakaleni na ku le mapurasini loko mo nghena kona hambi mapurasini ku ngcononyana a ku tirheki nchumu Johannesburg so mi ri yinxe swo hi nga ta ka hi vulavula hi national yo hlanganela ku ya tshama karhi ku kokakokoniwa nkarhi lowu hinkwawo vaaki va hela va nga ha kumangi service delivery hi timhakeni ta ku a hi nge hi ya ka mfumo wa nhlengelo olwini loko hi karhi hi vulavula na swi twa ku vanhu vo tala va khumbekile va tsakile ku ta hlengeletaniwe ku ta endleka leswi mara hi tsandzeke ku vona ti-municipality ta hina hinkwato ka tona leti a ti ri karhi ti ri ka mfumo wa nhlengelo ku ve hava na yin'we swi nga hela swi tswale mihandzu xikombiso xo hetelela a ku tshama ku va na papa a nga va ku na vavasati n'wansati a va na vanhu na va 4 a tshama na vona yindlu yin'we ivi va hela va twananile ku ya tshama kusuke nyimpi nkarhi lowu hinkwawo un'wanyana ta vitana n'wansati lowa a lava ku n'wi swekela un'wana a ta n'wi vitana kamareni un'wana a ta n'wi rhuma swin'wana hi leswi nga ta va swi kha swi humelela sweswiwani aka mfumo lowu hi nga ka wona ku ya ku dlayiweni layani a ni byeli vunwa a ku na palamende yi nga ta tshama sweswi ni nga kombisa ku loko ku na palamende yi nga ta tshama njhani swi ta tsandzisa hi yini matiko lama swi endlekaka swilo leswiwani va nga koka ka timhaka ta ntirhisano wa mafumelo kumbe mafumelo ya ntirhisano laha va nga hlengela mavandla ya tipolitiki hambi ku ri Israel ya leyi nga nyimpini namuntlha sweswi yi le ka mfumo wa nhlengelo iyo a ku na mihandzu yi njheni ni ku hava mihandzu mi nga languta sweswiwa ni mi nyike xikombiso hi te loko hi ri ka mfumo lowu wa nhlengelo a ka timasipala vaaki va tsandzeke ku ta kuma service delivery ka timasipala sweswi ni vulavulaka na n'wina Johannesburg leyi tshamaka ni nge mi byeli na ku meyara mani la nga ta ku n'wi tiva meyara a mi tivi swi nga endleka tshama na munhu karhi meyara mindzuku nampundzu mi twa ku vuri i susiwini a swa ha tiveki kahle no tiveka kahle ku i mani meyara i mani a swi fanele a byala vutihlamuleri loko service delivery yi nga yi ka vaaki un'wana i fika kombetela loyi a ku mani swi lava ku sayina because mfumo lowu wa nhlengelo swimanimani wa aki langutani laha loko hi ku xo sungula xa vunharhu loko ni ta ku hetelele galanga sweswi ka ku kombisa nkulukumba Malema a ku hela ta Floyd a hi khomela nkwama ne ka ku wa VBS ivi ku boxiwa vito ra Floyd hoxe voko ka ku wisa i VBS namuntlha hi fanele ya n'wi khomisa mali munhu yaloye kambe ani ngo a nga se tshama hi voko ra nawu na ku khomiwa a nga se chajiwa hi munhu a nga se tengisiwa hi munhu ko va maveriveri lama nga ri ku na vumbhoni loko ma ri na vumbhoni a ta va khomuni musi khalanga loko vito ra n'wezi ri boxiwa ni mi karhi mi ri murhangeri karhi boxiwa ka swilo swin'wana swo ka swi nga fambeki hi ndlela hatla ni mbi basisa vaaki loko ni nga ze ni ya basisa vaaki ni ringeta ku va kombisa ku mani nga ri kona kwalano swi vula ku ha ku khumba kwalaha ka ku loko wo tlhe ku va na ku fambe hi khomela mali tiko ri ta va matshopetanini nkulukumba Malema a va ri kona a Limpopo yi tshame yi khizama hi matsolo yi ze yi yisiwa ka mfumo wa le xikarhi i vanhu lava lavaka ku fambisa tiko vanhu valava I'm not saying hi ku ndleka okay no inkosi tsani mihleketa leyo I'm not saying hi ku ndleka akata hi mihleketa yin'wana I'm not saying hi ku ndleka ileka yini vahlawuri nghena ka to hi ku twa Ay, come good enough, my sheikh. 0860002543 Ndagaresh. Muntshwa, mwetile, tlangela vuntshwa bya wena. Tihlayisi vuntshwa bya wena. Hi ku hi wena vumundzuku bya tiko reru. #muntshwa wa Afrika-Dzonga. Tinyungubyisi hi vuntshwa bya wena. Munghana Lonene FM, Makombandlela. Tana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula.
ile ka 0860002543 nongono ka Africa wa vulavula ku axela wona twi kusuka Africa ku axela wona twi kusuka la Africa Dzonga ku tisela Munghana Lonene FM ai amukeleni tatana good enough mashikho lava hi nga ta va ka hi bula na vona mihleri wa hina lava hi sungulaka na voho loko se hi khuphuke ka nhlawulo hi la ku ta twa ku vo va ri yini hi ku minkarhi hinkwayo mina na wena hi tshama hi kha hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Good enough mashikho I can see swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lowu kambe n'wina mi suka Mpumalanga se ku ya hi nhlawulo mi suka ka mfumo lowu nga ta rhangeriwa hi vandla ra African National Congress i nhlekani? Yebo inhlekani Brapet na vayingiseri va Munghana Lonene minjani? Hi pfukile hi ngo vona. Hayi na hina really a swi pfuni ku rila kambe hambi a horile a hi ta rila yini Afrika-Dzonga ri hlawurile nhlawulo wu tivisiwe ximfumo tolo hambi leswi va MK va nge hayi kumbexana hi tlheleleni ku hlawuleni kahle hi le kwila hi la ka ndhawu yin'wanyana ya ku tsakisa ngopfu Brapet hi ku ri loko o hlaya la ka ti-internet va ku byela ku ri ku na swin'wanyana va ku ku na happiness index la misaveni ku ri va famba va languta vanhu va vulavula na vanhu va dyondza vanhu ku ri hi vo mani va ku ri va tsake ngopfu la misaveni loko u ta hlaya swaleswo u ta kuma ku ri vanhu va ku va kuma le Finland va kuma le Norway va kuma le Sweden le ka tindhawu letiya matiko lava ku na ti-Scandinavian countries and loko u languta mfumo ya koho ku ri swi fambisiwa njhani u kuma ku ri ku sungula khale a va swi koti ku va na bandla ra ku ri ta khoma majority va rhangeriwa hi mabandla ku ri a rhangela hi coalition kusuka khale vanhu va ku tolovela ti-coalition so leswi va swi lavaka swi endleke ku ri loko na coalition ku fana na vo ku na the Green Party va ku ri va languta swilo swa misirha na swin'wanyana u kuma leswaku van'wana va langute mhaka ya mati so loko ku na mfumo ku ri endliwa vanhu va ku hambana ku ri coalition munhu un'wana na un'wana u tsakile we a wu relay tax so sweswi ku na van'wanyana va ku pfunile mhaka ku ri va vulavula mhaka ya wena me a ndzi rila i culture kumbe ku ri tibuku a ti ngheni le ti-library se ku na bandla ra hina ra ku ri va swi kota ku ri ri kuma ku ri tibuku ti nghena library so vanhu lava tsakeke ngopfu la misaveni va huma ka matiko ya ku ri a rhangeriwa ti-coalition leswi vulaka leswaku na Afrika-Dzonga loko swi nga famba kahle swa ku vulavurisana malembe laha taka ku ta va na vanhu va ku tsaka ngopfu la Afrika-Dzonga se kambe ku na ku vilela ka ku matimu ya fambi kahle la South Africa ku loko hi languta ka timhaka ta ti-coalition se hi ta lunga kumbe ANC yo fanele yo swi tshika yi ku okay n'wina van'wana ndzanani hi vona ivi va tsandzeka ivi ku yiwa ka nhlawulo no i ta lunga mhaka ya la Afrika-Dzonga ya ku endla ku swi nga fambi kahle ku ri u yingisela munhu wa ku fana na Gayton McKenzie ku ri kume ti-city 9 ya to titulo 9 ya to so sungurile vula leswaku me ni lava ku va minister ya home affairs me ni lava ku hlongela vanhu lava humaka ka matiko man'wanyana loyi Kenny Kunene ka va minister of police vele United Kingmaker wa tiva Brapet loko vanhu ku laveka va ta tshika anakanyo leyi ku ri ku na Kingmaker ku na swilo leswi va Kingmaker la misaveni ku ri swi ta tirha kahle la Afrika-Dzonga hayi ku ri a swi fambi kahle ku ri ku na vanhu van'wanyana va twisisi ku ri ku fanele ku fowuna mani sweswi loko u kume 2% kumbe 5% a ku laveka u teka foni u fonela ANC ku ANC hina hi lava ku tirhisana na n'wehe hi ta mi nyika titulu ku fana na leswi va swi vula i tatana Malema swa ku ri hina hi lava ku tirhisana na ANC ku ri ANC sweswi a yi na arrogance hi nge vi na arrogance loko u kume tinomboro leti tsanana ku laveka u mela ku ri u ta foneriwa yi lava ku ri va connect na mata tala ngopfu so leswi endlaka ku ri la Afrika-Dzonga ku va leswaku coalition a yi tirhi hi ku ri lava ti-2% va ti-3% hi vona lava sungulaka ku vulavula ngopfu kasi a ku fanele ku sungula ku vulavula vandla ra ku fana na ANC sweswi la tikweni hinkwaro ku nga vulavuli vo DA sweswi kwa DA u twa DA vulavula mhaka ya ti-coalition so hi leswi u kumaka ku ri vanhu mavandla ku tala loko va ya ka ku vulavurisana hi mhaka ya coalition va famba leyi va tibyele ku ri ku na ti-kingmaker ka coalition leswaku ri kingmaker ni tivi ku ri swi nghene njhani ka vocabulary ra Afrika-Dzonga a swi kosi leswi va ku ku na kingmaker hi ku ri loko u kumele switsanana ku laveka u tshika u va na foni ya wena u yi charger ku ri
kumbe va ta ku fonela kumbe nga ku fonela hayi ku ri we u ta sungula ku vulavula ku ri me ni lava vuminisi a swi tirhi mara loko u kuma ku mara swi va swi hoxeke ku Mashego ku vula swesweku himpela ni Kingmaker mi nge undli mfumo ni nga ri koho hi me ni nga khoma tintambu na 2% na le 2% la mina I'll come on at the top. I similar. I love it. KZN go similar. KZN MK come 45%. EFF come 3%, and AFP come 18%. DA come 17%, and so capacity to recall like a legislature. MK inges kote kore ita former government. So even now look at the EFF, inges kote ko former government. So DA na ANC na AFP inges kote. So EFF ingabala sako United Kingmaker laba komeke ini the King. So mara au Kingmaker maka kore if AFP na DA baka United waka opposition. Ungateri nchum 2% away ngakufuni. Akwenza stretch le 2% away. I think 2%. Now, so local lang talatikweni, ANC come 40%, DA come 21%, IFP come 3.9%. Very narrow. To come 2% majority. Vangas kota ko banja form. Mara munu una 9 seat uku Mandy Kingmaker. So laba bar vangas kota ko re babla brisana patanja mfumo we not nantenda utabaleka ku kanet. So asiko sako we Kingmaker ungatsikot language le Kingmaker mante ku uma kwini data la Africa Dzonga tirisa ka masipala kulaveka brapeti suka ka vocabulary ya yini utavona ku stuff famba kahle. Kambe xivutiso i ku mi vona loko va kha va vulavurisa sweswo va vulavula hi mhaka ku va tsakela ku pfuna tiko ra hina kumbe va lava ku tibuyerisa kuna ti group timbirhi lava vulavulaka hi ti-ministry va lava ku ti benefit a ni ri loko u nga teka ministry ya home affairs u nyika McKenzie a ta sungula leswaku hlongela vanhu lava humaka ka matiko man'wanyana so vanhu va ye va ta ku munhu loyi wa swi kota ku deliver so swi vula ku ri loko ku yo ka ti-local election ka ndzhaku ka malembe mambirhi va ta ku loyi wa swi kota ku tirha loko u teka ministry ya finance u nyika Floyd Shivambu hi leswi va vulaka hi EFF so ku va na potixera kumbe vanhu va ku tirha mfumo va ta kuma ti-increase va ta kuma nyika hi Floyd Shivambu so va ta ku ya swo komba ku ri EFF ya deliver so kuna i group ya ku sungula ku ri i lava ku tirhisa leswi swa ti-position ka ku coalition ku tiyakela vito la ka vanhu kuna group ya vumbirhi ya ku fana na vo Democratic Alliance vana ti-interest ta vona ti-interest ta vona ti khome vanhu va ku ri sweswi vana matimba vana misava vana swilo swo ta va lava leswi swilungu va ku i status quo ka lava connect va lava leswi swa 1994 swa ku fana na Codesa swa ku ri no hi ta tirhisana swi vulaka ko leswaku swilo leswi swi khomeke i swa wehe leswi u nga swi khomaka u nga swi kota ku swi xava so lava va nge vulavuli mhaka ya ti-department ku ri lava department ya ku fana na leti va ta vulavula ku ri a yi vulavuleni i constitution leswaku National Health Insurance i tirha njhani Bella Act i tirha njhani so i vona ku ri ni vona ku ri ANC loko i negotiate nga swi kota ku negotiate substance na voho va nge demandi ngopfu va ta demanda kumbe deputy mana loko va nga lavi ku nyika deputy mara va byela leswaku i ta sungula ku vulavurisana hi mhaka ya National Health Insurance i ta sungula ku vulavurisana i ti-act n'wanyana kumbe i ta sungula ku languta economic policy ya hina leswaku i ta privatize kumbe Eskom i ta privatize Transnet va nge ku me lava ku va deputy president va ta pfumela ku ri no command as long as hina the-interest ta hina ti protected so kuna ti-group timbirhi ku na lavan'wana va lava ti-position va ku fana na vo MK ku na va ku fana na vo DA va lava privilege va lava ku ri swilo swi famba hi ndlela a swi famba yo ku sungula hi 1948 kahle 0860002543 sweswiwani Mashego ni nga si teka vayingiseri ni lava ku twa hi ku vona ka n'we ku sukusela loko nhlawulo wu tivisiwile ku fika sweswiwani ku na swivulavula va MK loko ni nga hoxisi va kombisa timhaka ta ku kumbexana a swi fanele hi tlhelela ka nhlawulo se loko mi ta mi langutini namuntlha ka kanjekisaniwa hi ku MK i ya Jabu kumbe ya Jacob kambe sweswo i swa siku rin'wana hi ya kwihi a swi tiva ku hi na 14 days yi tele 14 days ku nga cinca swilo swo tala kambe ku fika sweswi mi vona yini leswi MK lavaka swona swi nga endleki ku sungula hi ku ri u nge vulavuli ku ri ku laveka vanhu va famba va ta hlawula
ku na ku ri u vulavule ku ri u lava leswaku swi ta hlayiwa ti-results leti ti hlayiwa kahle ku ri handri vanhu va votile ku na ti-slip leti humaka ka ti-station ku na lava captureke koho hi vonile ku ri a ku na swin'wanyana swa a swi nga fambi kahle mara loko u ta audita u ta tiva leswaku u ta investigate u tiva ku ri leswi swa ku ri EFF yi kume 153 mara la va cancele one leyi swi endliwe hi mani swi endliwe hi munhu wa la ka station endzhaku ka ku ri va ta sayina va ta endzhaku va ta teka swithombe so leswi swi fanele swi endleke ku ri IEC na yona ku laveka ku tiwa ku ri ku na munhu loyi a khomiweke endhawini yin'wanyana hi mhaka ya electoral fraud leswaku vanhu va ta va na confidence ku ri ti-system ta yoho ku ri a ku nghena systemic a ku nga ri policy ya IEC leswaku ku lava ku vavisa vo MK na van'wanyana so mara leswi swi endliwaka i tatana Jacob Zuma na MK swi komba ku ri ku na vanhu lava ku ri a va hloniphi va voti va la Afrika-Dzonga va hlawula la Afrika-Dzonga ku ri loko ku ri vanhu va laveka va tlhelela ndzhaku va ta vota swi komba ku ri a wu na respect a wu hloniphi vanhu valava hi ku ri ku na tindlela ta ku tala ngopfu ta ku ri u nga swi kota ku tiva ku ri swi fambe njhani u nga swi kota ku tiva ku ri ku ve na fraud le kwini and ni vona leswaku masiku lawa taka hi tata ku ri ku na vo mani va ku ri va khomiwe electoral fraud ku ri vo a va ri koho swi ya komba ka mavandla ku fana na vo FF plus lava ku yi kume 0 mara kuma ku ri ndzhaku ku ri tele vanhu yi tele valungu and munhu un'wana vanhu va ku tala va tiva ku ri loko se ku hlawuriwa valungu va rhandza ku hlawula laha ku khomeke koho mulungu so munhu loyi endleke sweleswo u ta tiviwa ku ri a ku ri ye munhu loyi a captureke swa ku tala munhu loyi ku ri a endle swilipsi u tsale ku ri FF plus 0 hi mhaka ku ri a ku nghena a ku nga na munhu wa FF plus ka video leyo ku ri a ta languta ku ri va tsale yini so leswi tatana Zuma swi nga endleki na yehe wa tiva ku ri swi nga endleki leswi ku ri vo a va believe ka constitution ya yini a swi endleki mhaka ku ri va contesta na sweswi i mhaka constitution yo yeleyo ku ri va vulavula ku ri va lava ku ri ta tirhisiwa u nga ni mi yingiselela i ri ni nga mi chuchi mi nga hlamulangi xivutiso lexi kambe mi ni vona onge kumbexani xi ta va xi nga ri kahle ku mi xi hlamula kumbexani hi nga xi lavela siku xivutiso xi ri kahle mi vona onge vanhu lava nga votela MK a va votela yini hi ku vanhu lava va nga ka MK a hi va tivi kumbe loko hi lava ku va tiva hi ya kwihi se mi ri yini rivaleni brapete vulavule solo ka nongonoko wo leyi leswaku vanhu va ku votela MK a va votela tatana Zuma hi mhaka ku ri loko o vota o hlawula u tiva ku ri ni hlawula ku ri vanhu la policy ya vona va ku loko ku ta ka dyondzo va ta endla so loko ku ta ka maphorisa va ta endla so loko ku ta ka tipati loko ka tipolisi a ku na policy leyi ku ri munhu u ta vulavula ku ri MK loko va vula ku va lava ku suspenda constitution vanhu vo tala va votela ku va votela MK va votele tatana Jacob Zuma a ni lavi ku pfumelana na tatana Mantashe xa ku ri a ku va vote mhaka vuhlanga i koma ka vuhlanga mara a yi tivi ku ri if tatana Zuma a ri munhu wa ku huma le Madombija kumbe wa ku huma le ka Masemula i ri munhu wa MK vanhu va le KZN a va ta votela MK na kumbe vanhu va Limpopo a va ta votela tatana Masemula kumbe tatana Mukwebo wa ku huma le Madombija na mara sweswi swa ku va votela tatana Jacob Zuma van'wanyana va votele mhaka ku ri tatana Zuma a ri munhu wa Muzulu mara ni lavi ku ni ta vulavula leswaku Gode Mantashe hi mhaka ku ri endzhaku ka nhlalu leyi u vone ku na swin'wana swi huma va ku na passport ya ku nghena KwaZulu-Natal u vona ku huma sweleswo kuma ku ri ku na van'wanyana va tsaka ngopfu ku ri tatana Zuma u endla ku ri va ta fila leswi a va swi fila khale nkarhi leyi IFP yi khomile KZN ya ku ri loko ku vulavuriwa i vanhu va Mazulu va ku ibutho la Mazulu so ku na vanhu vo lava ri va endle leswi mara van'wanyana va la Limpopo va la Mpumalanga va tindhawu tin'wana va votela tatana Zuma ku ri MK kahle i faction ya ANC ya ku ri va swi kote ku endla vandla ra vona ku ri ta nghenela nhlawulo hayi nemetweni i faction yi ka ANC RET kumbe i RET that's why a ni vulavula siku rin'wanyana loko tsundzuka ndi ku a ni twisisi ku ri swilo yini tatana Magashule a nga join MK ku ri i fambisana na yena leswi a lavaka swona mara leswi ni vona leswaku loko se MK ta review list ya yona ni vona ku ri ta kuma va mufakile tatana Magashule maka ku ri i RET faction sweswi ku komba ku ri faction ya RET se a yi nge koka ANC ya sweswi ANC ya tatana Cyril Ramaphosa
i mhaka leyi twaka MK sweswi va ku va nga swi kota ku tirhisana ANC loko tatana Ramaphosa a famba i mhaka ku ri va lava ku teka section ya vona va ta faka ka vurhangeri bya ANC. Ivi ku va lava va nga tsandzeka ka conference se va vuya hi tlhelo rin'wana. Va vuya va vuya hi ndlela yin'wana ni vona va tsandzeka ka conference va vuya hi ndlela yin'wana. That's why va lava ku ri a famba va ku munhu tirhisana na mabindzu na valungu va mabindzu mara ntiyiso Braphet ku ri u nga swi koti ku khoma ku rhangera ku rhula la Afrika-Dzonga loko u nga tirhisani na mabindzu ku ri vanhu va ku tala va lava ntirho ene mhaka ya apartheid i komba leswaku mali ya la Afrika-Dzonga misava la Afrika-Dzonga i khome i valungu so na loko u nga tirhisani na valungu ku laveka ku tirhisana na vanhu va mabindzu ku ri vona lava khomeke ntirho la Afrika-Dzonga. Sa a hetseleni lava va mavandla lamatsongo lama va lava va ha ri vantshwa va Rise Mzansi va SARA va Action SA lava vatsongo lava mi vona ongeti ku nga va ku ve yini va Xiluva va AADP ku nga va ku ri yini leswi nga endla ku va nga ha vonaki loko se hi vuya so Mashego va tsandzeke yini labo va tsandzeke i mhaka leyi endleke leswaku EFF i ta singa katsongo ene i mhaka ya ku ri i 2007 yi endle ku ri Thabo Mbeki a ta hlongoriwa a ta tekeriwa position. Vanhu lava Braphet va tibyele leswaku vanhu va Afrika-Dzonga va dyondze ngopfu va tiva ku twisisa timhaka loko u vulavula hi repo rate kumbe u vulavula interest rate u vulavula ti-open borders u vulavula hi mhaka ya prosecuting corrupt individuals xilungu leswikulu ngopfu ku ri vanhu va la Afrika-Dzonga va twisisa. Vanhu va Afrika-Dzonga va twisisa loko u vulavula hi vo hi ririmi ra vona loko u nga languta kahle DA i ri vandla ra valungu loko u ya le tindhawini ta vanhu va ntima a wu kuma ku na ti-poster ta ku tsariwa hi marimi vanhu valavo mara u languta tiphati tin'wanyana a ku nghena u kuma ku ri ku na xilungu so vanhu va ku fana na Rise Boza va ve lava ku ri va tibyele ku ri middle class ya Afrika-Dzonga kumbe vanhu va ku ri va kuma malinyana ya ku vonakala ku ri va ta twisisa leswi va vulavulaka hi swo i xilungu lexi xa vona a va fake ti-board ni vone a ku tele ti-board ta Rise Mzansi Bushbuckridge Mpumalanga ti tele ngopfu ta tindhawu ta ku ri u nga voni leswaku a ta swi kota ku tikuma mara tatana zongezo zivi a nga swi kotanga ku ta a ta vulavurisana na vanhu valavo a nga swi kotanga ku endla ntirho la hansi leswi va ku i grassroots ntirho so that's why na tatana Mashaba na loko a vulavula xilungu xa yena sweswi me la ni kuleke kontra ku ri vanhu va ka Mashaba va vulavula Xitsonga kumbe Xichangani mara a ni feni mutu a vulavula Xitsonga kumbe Xichangani so loko ni tshame hansi so tivutisa ku ri munhu loyi ku ri u tshama a vulavula xilungu ta tlhela swi komba ku ri a nga twisisi ti-problem ta hina laha yi ri koho sweswi yi ri la Bushbuckridge so vanhu va vavisekile ku ri va tibyele ku ri vanhu va Afrika-Dzonga va dyondzile va twisa ku corruption zonke commissionini kasi a swi tirhi njhani ku laveka loko u vulavula na munhu u ta endla message wa ye a wu twisisa ku ri no u vulavula na ye that's why Braphet loko u na swindyana swa we kaya swi lava ku luma munhu u ku na mavito lawa u vulavulaka woho va ku ri a twisisa i swindyana ku u vulavula u ri yini u nge vulavuli na so soft nyana u ku suka laha so vo va vise mhaka ku ri va tibyele ku ri vanhu va la Afrika-Dzonga va twisisa ririmi ra vona ra swilungu leswikulu ngopfu that's why na Julius Malema loko a vulavula mhaka ti-open borders a nga swi koti ku ri a nga ku byela xipedi ku ri loko a ku open border u vulavula yini hi lava va vavisekeke koho ku ri vanhu va ku tala va ku vhotela Afrika-Dzonga va vhotela swilo swa everyday leswi va swi vonaka hayi mavito lamakulu ngopfu a ku ri a vulavula hi xilungu xa ku chavisa se yeah, no, let me do it good enough. Ara so subula mai mana michucha momela ri iri ninga mchuchi ya mahlweni ku za ku fika awara yan'we ku lo sa timinete timbirhi se leswi nga ninga ya mahlweni a hi languteni ka timhaka ta mavandla lama hi nga na wona hinkwawo mikarhi ya ku tala ko to cinca vandla rin'we kumbe mambirhi kambe leswi mi nge n'wina vo tiva xilungu mi nge status quo xi tala xi tshama xa ha ri taniya mi vona ngati ku nga ku ri yini lexi xi endlaku xiyimo xi va tani
ka mabandla lama ma ya ku parliament minkarhi ya ku tala mi to kuma ku cinca rin'we kumbe mambirhi mara loko languta ka xaxamele ta va vona va ACDP ta va vona va UDM ta va vona va PAC sweswo swa ku taniya wa ta va pfuna yini lava va na leswi va ku i constituency ACDP yi tirha hi vanhu va sonto loko i vulavula hi nawu a yi vulavuli hi broad yi nge ku byeli nchumu yi dyondzo yi nge ku byeli nchumu i swa maphorisa yi ta ku byela hi Bela Act ku le xikoleni ku laveka vanhu va khongela ta ku byela swa ku ri Israel i vanhu va Xikwembu so in a constituency ayo so a va vulavula swilo swa ku tala swa ku rasitisiwa prophet EFF nkarhi leyi swi kota ku kuma tivhoti ta ku tala ngopfu a va vulavula i mhaka ya misava i mhaka ya ku nationalizer ntsena i mhaka ya economic emancipation ntsena sweswi va sungule ku khoma leyi so ACDP va vulavula na vanhu va sonto UDM vulavula na vanhu va ku ri a va mu rhandza ngopfu nkarhi leyi a rhangeriwa Transgay u ta vulavula hi ti-industrial parks ta ku ri ti tshamile ti ri nchumu ti-white elephant u tiva ngopfu vanhu va vulavulaka na vo so ku laveka message u va customized DA ya tiva ku ri i vulavula na valungu that's why vona sweswi FF plus i luze vanhu va ku tala vanhu lava ye kwini va eka DA so DA ka vanhu va ntima a yi kulanga DA i kume vanhu lava valungu lava ku ri khale va ri ka yo va suka hi nkarhi leku na vo Mayimani va suka va ya ka FF plus va vota FF plus ku ri a va nga lavi vanhu va ntima va khoma DA sweswi ku ri vanhu va ntima se va hlongoriwile ka DA vanhu lava hlele ndzhaku ka DA that's why vona DA kule ka tsongonyana hayi ku ri kume vanhu va ntima va ku tala ngopfu sweswi. Good enough Mashego khesiri swinene nkarhi wa n'wina hlayisekani ku diya ku engeta khensa me inkom hleri wa hina good enough Mashego lexi nga sala ku hi tatwa wehe ka 0860 002543 loko hi biya mangwina misava ni n'wana ni rhumela video ya ku kala ka president va hlwile ku fika a gala ka estate tolo yo mhaka va nga vonakangi ku va kola ka ntirho luwa wa ku tivisiwa ka mbuyelo a swi la ku ndlisa ku yini kambe mi swi ri tana hi kumeni mahungu ya misava na vonge n'wanati Maluleke ya vonge rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi inhlikani Bookpet malwana president kusuka kona Giyani nhlawulo a ku fambe kahle hi leswi na mina ni swi languterile vele ku ri ku na ti-chances ta ku swi nga humelela lexi ni tsakisaka hi nhlawulo lowu nga va kona i ku ri aka national ku nge kombeletaniwi hi tintiho va ku i mfumo wa mani mfumo wa swimanimani sweswiwani vona hi vona va tshama hansi va hlawula president vutihlamuleri hinkwavo laha palamende byi ta va ehenhleni ka vona hi vona va fanele vona ku ri ka tirhiwa ku ta tirhiwa Bookpet ni mixisi ku ta tirhiwa un'wana na un'wana a nge lavi rintiwo ri n'wi kombeta un'wana na un'wana u ta vona ku ri department ya yena as a minister ya excela a nga za lava ku va a tekeriwa ti-chance ya ku i ta kombeteriwa hi tintiho ku ta tirhiwa Bookpet mi ta swi vona langutisani n'we Bookpet na muhumelerisi MK ya endla exactly leswi a va yi vekile ku ya swi endla layani cause ni nga swi vula ku MK yo va layani ntsena ku disturba na ku teka tivhoti tin'wani leti a ti fanele ti ya ka DA kumbe ka EFF cause loko u vuka sweswinyana ANC yi luza tivhoti ta ku tala ene tin'wani ta tivhoti leti nga ti luza ti ka MK se swi vulaka ku loko a vo MK a yi kona tivhoti letiyani a ta va ti ye kwini ka EFF kumbe ka DA kumbe ka man'wani mavandla leswi vulaka ku ANC a yi ta va yi preseke ngopfu a yi ta va se yi hume ku huma maybe na ku va ka mfumo wa nhlangano a yi ta va yi nga qualify ku yi va ko so MK yi va yi veke lahani ku ri tivhoti hinkwato leti nga ta suka ka ANC a ti fiki ti wela laya ti nga suki ti ya ka vo EFF or ka DA hlekani Bookpet na muhumelerisi mina ni nga vula ku fomiwa ka vandla ra MK xikongomelo xa kona a ku ri ku la ku yisa mfumo wa Cyril Ramaphosa ku a nga vuyeli ra vumbirhi efungweni so swi ti kombini hikuva ka rona ku fumiwe ka rona MK yaleyo ku va zangi ku va
na switshembisi swo hayi ta mi endlela yini ku ku mi benefita yini loko mi hi votela. So swa tikomba xikongomekulu a ku ri ku la ku wisa mfumo wa Cyril Ramaphosa hikuva vhela hayi swi tikombi a va n'wi lavi va rixaka ro karhi. Inkomo Bootpat na muhumelerisi. Bootpat me hi ku twisa ka mehe ni vona ku loko mavandla ma va karhi ma tirhisana va karhi va fambisa tiko ni vona swi ri kahle ngopfu hi mhakeni ya ku va ta nyiketana hi marito and then ku nge relaxiwi va ta nyiketana hi miehleketo ku kota ku pfunaniwa na madoroba ya lama ma nga hlakala kwahala Joni va ta kota ku renovate va ta va karhi va tsundzuxana. Ni vona nga ri na mintirho lembe leri swi ta antswa ku tlula lembe leri ya ri nga hundza hi mhakeni ya ku a ku va vandla rin'we ntsena a ri tikeriwa i kuma ku ri talele hi mintirho. So sweswi loko va karhi va pfunana va nyiketana swi ta va swi ri kahle ende vandla leri rin'wanyana ri lava ku tirhisana rin'wanyana ri ta fostela ku swilo swi endleka hi timhakeni ta ku na ro ri lava ku votiwa malembe lama taka. So swi ta hi nyika matimba ya ku hi kota ku ya vhota malembe lama taka. Loko swo va tsandza sweswi a ka ha ri na ku vhota a ma va na freedom. Khalanga Mpfukile na muhumelerisi kwalano no rhandza ku khensa mani ti-result ti voneni ta nhlawulo. Xin'wana no rhandza ku khensa loko Yesu a hi hleketini ka ha ri 2024 ho khensa hi ku Yesu u vuyini na un'wana ni nga vhota kahle leswi ni nga vhotisa swo hi le ti-result ni tsake ngopfu loko vandla lera ri hi fuma from 1994 ri kume ti-percent leta ta 40 ka national ni ba mavoko ni vuya Yesu wa Nazareta a khensa loko u vuyini hi khensile hi ku fana na mina na ndyangu wa mina tsake ngopfu na tivi leswi ni nga tsakisa swona mani ti ni khoma kahle ngopfu ti-result leti ni ba mandla ni vuyelela na la ka lava hi nga kota ku va hi hlavule hi ndlela leyi swi ni tsakise ngopfu. Mary Yeso wa yini? Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyemeliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Muntshwa n'hweti leyi i n'hweti ya wena tinyungubyisi hi vuntshwa bya wena. Tlangela na vuntshwa bya wena u tlhela u byi hlayisa. Tlangela n'hweti ya vantshwa na Munghana Lonene FM #muntshwa wa Afrika-Dzonga. Munghana Lonene FM makombandlela. Tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Nini byeleni kambe loko mina sweswiwani no fika ni ku hi ku xin'wana xi hluphaka i ku mfumo wu ta fika wu vekela wu ku na mutirhi fana kuma 23 rand a hi nge wele ndlwini lova va hi salaka na vanhu va kota kuma 23 rand hi awara ivi mali ya kona yi ya ka 6000 kumbexana hi n'hweti ku ya hi sweswi minyiseri un'wana a nga vula swona. Mina ni hava 6000 hi ku na vo mfumo wa kona wu ni ngetelanga a wu ngetelangi lembe rero mali ni ya yi kumaka. Bootpat mi nga lavi mintirho mi kha mi nga landzeleli milawu. Tirheleni n'wina. Ina. Ku n'wina loko mi lava mintirho mi fanele mi landzelela milawu ya tiko. Loko ku ri ku hi n'wina mi onhaka nawu na yena loyi ta wu ta mi tirhela laha u ta tlhela fika onha nawu a mi yivela ku a khavha leswiya yena a swi lavaka. Hey, swi vula ri kahle Mary loko ku ri ku vheli onhaku nawu. Loko ku ri hi n'wina mi onhaku nawu Bootpat yena loyi mi nga n'wi thola u ta tlhela ku va yena a fika ku a mi onhela ku a khavha leswi ya n'wina yena leswi yena a swi lavaka. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula ila inga komi nsero Munghana Lonene FM 0860002543 ay sungana ni loyi mingisera ni hlekani. Bootpat. Buta mina minjani? Epfukile na muhumelerisi. A khensa.
ya bephethe xo sungula vhela a ni ngo a wu la ku duma ka munghana lonene xikulukumba yi tisa mavonelo that's why ni ri xikalavito mara vo ti vulela wani na mi tiva swi na mhaka ka yana ni mahlweni okay bephethe xo sungula bephethe ni rhanga ni khensa maAfrika-Dzonga aka ntirho wa saseka swonghasi va nga wu endla ku huma in numbers va ya vota ivi loko va votini bephethe ku tlhela ku va na peace after voting hi ndlela ya xiyimo xa kahle aka vanhu ntsena mara hayi aka vanhu va tipolitiki lava va nga sweswiwani va nga varhangeri va tipolitiki hina vanhu hi hexe loko ni languta mimoya yi kahle hina hi le ka peace now hi leyiwa ANC a yi le ka majority hi leyiwani EFF na yona yi dropini DA yi dropini hikuva vhele a ni ngo vandla a ri fomela ku la ta yiva tivote ta mavandla lama ni vulavulaka hi wona DA EFF na ANC mara leti nga affectaka ngopfu loko ni langutini i EFF na ANC hikwalaho ka vandla leri ri nga vi ya ri fomiwa okay fine sweswiwani i timhaka ku fanele ku yiwa ka coalition bophethe hey ku ta tika bophethe loko ni languta mata ku ni kote ku vheliwa vote ya munhu un'wana na un'wana aka ti-election letiwani ku vote ya munhu phepha leri ya rin'we i fika ku i ri hoxa ara national i ku wa vota ri na nkoka swinene ende mata ni nga tlhela vula ku all South Africans from today they must understand ku ri we have to vote when we are given an opportunity because IEC yi nyike fair opportunity ya vota loko ni tsundzuka kahle 9 o'clock a va nga ti-polling station a va pfala layini so meaning ku munhu loyi a ta fika after 9 a nga ri na interest ya ku vota hi nge blame IEC because nawu a va hovekini mara ti-polling station tin'wana to fana ta hala joni ti pfale hi ma-3 ya nampundzu ka ha ri ku votiweni masisa bothet so sweswiwani hi votini ti-result ti humile ende loko ni languta vanhu va ti amukela ti-result hambiloko ri ku va nga swi amukeli swi huma mbilwini kambe swi sale na hina tanihi tiko the future of this country lies on our hands hiku loko i vota i fanele i swi tiva ku ri I'm doing this for the future of this country sweswiwani loko ku yiwa ka ti-coalition so a hi swi tivi ku after coalition ku ya endleka yini more especially aka market side a hi swi tivi ku rhandi ya fika yimisa ku yini na loko ku heta ku endliwa coalition a hi swi tivisi ku vanhu lava nga ta fika va endla coalition ku ta va ku ri va mani na va mani and ti-agreement ku ta va ku ri yini so ni nga ta kombisa ku ri vote ya munhu un'wana na un'wanyana yi na nkoka ngopfu loko a ku nga ri timhaka ta vote vanhu lava nga va yima tilayinini nkarhi wo leha va va patient va vota a heta va hi nga ri kona namuntlha la xo hetelela botset ta nyika van'wana nkarhi ni tsakisa hi ku loko moni yi veka kahle loko mo va mi kha mi tlanga bolo ku va na foul referee a ba xitsuri ri mi kala ma tlanga mi ya kora gole leyi a yi hlayiwi hikuva mi yo kala mi kha mi tsutsuma na yona bolo mi ya kora swi vula ku i noto ANC yi kombisiwe nkarhi wo leha ngopfu ku ri hey change tincani a ku ri whistle leyi va komba ku ri leswi nga ku swi endleni vanhu va ka hina a va le ku swi tsakeleni or hina tanihi tiko a hi le ku swi tsakeleni a va xi tlangi xitsuri va kale va kha va tlanga va ya kora ivi gole yi nga hlayiwi xin'wanyana botpet xo hetelela ni na ta byela vanhu va ka hina hinkwavo ku a nghenela ngopfu ka sayiti ra Limpopo mati va loko munhu o nghena aka a fika wa vulavula ku hina hi hava mati i ta va se a kha a vulavula swin'wanyana or un'wana a nghena ku he hala ka hina swi ku yini on the political based side swi vula ku vanhu va ka hina a Limpopo va comfortable hi service delivery leyi va nga na yona that's why va vote hi ndlela leyi va nga votisa xiswona swi vula ku they are happy and actually they don't have to complain that much because loko ku na ti-problem a swi vuli swona hikokwalaho ka yini mi ku loko vanhu va votile a va complain ni vula ku botpet ma vona loko mi ze mi vota the way ku nga votisa xona a Limpopo mi hlamirela hi service delivery mi hlamirela hi government leyi nga ku mi governeni mi tlhe mi ya veka the same government in that majority a Limpopo swi vula ku ri you are happy with the service that they are delivering to you. You have the trust to these people who they can represent us again at parliament. Mandisa Botet. Nemetri. Se lava va nga vota ngi ku na vona va nga complain Botet because vote ya vona yi ri na nkoka se arezi inkomo a hi tweni van'wana. Ene loko va ku lava nga votangi le ku tivutiseni ku na lava va nga a va byela ku a va ka va nge voti ku nga sendliwa yini a ni ti ku vele kwihi sweswi xiyimo xi njhani ku ri sungurile patu a mi tivi nchumu leyi kwin'we a ni ri kaya weekend leyiwani ni jikajiketinyana tindhawu leti a ku ri na problem nyana swo fana na patu ra ka ngove leriyani hi nde kona ni khe ni vona ni swi vona ku ya va ta ku ncini mali ya dyiwa
ni tlhenia a Giyani a dorobeni ma vona laha ku nga na vasesi lava va lukaka mutisi xitarateni laha ka lero tsemakanya hi le ka post office leyi a khale Patlerian Botside ni tivutini loko ni hindza ka rona ku do we have a masipala na these people are they driving in this CBD na ku ri like or vo jika va languta leni Patlerian a ri fambe Botside at all mara leri mi vulaka rona n'we mi vula ku a ri fambeki kwihi lera la ka CBD hayi lera ka CBD mi vula kwihi la ri nga fambeki a Giyani ni vula ku kwihi loko mu huma a renkeni mi ya Antomeni post office mi bela ka right loko mi famba hi patu ra kona ri two way so na ri vona Patlerian Botside a ri fambisekanga at all xihambani lo hina vo xavanyana ti-Ferrari ti nge himbi la mo vula sweswo kambe hambiswiritano kambe leriya rona ku ya hi mehe ni vona ni nga se vaviseka hi ku ko va timintsu ti nga lo fika ti kulanyana kwalaya xikarhi ti hi hala kun'wana kumbexana ku fanele ku ndiwa xa n'wanchumu ni vula swona Botside ku a endleni swa n'wanchumu laha patwini leri ri lunghisiwa Botside ni mi twile boto mina tani Botside 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula un'wana hi loyi ni hleka hayi malume mpfukile hi pfukeli minjhani papa me swa ni tikela always ku mbina na Botside ku malume ka mina ina lava bula se nkarhi wu fikile lowunene ma swi vona hi ku mi to va Botside until so ere swi ni tsakisa njhani ku va boti a ni swi ni nghenisa swilweni okay inkomo muhaxi a ni tsakela ku kula ku khensisa ma South Africa ku hi ti khensisa hi ti tsakela ku va hi kote ku ya vota ti-result leti nga koho ti kahle ngopfu mara xi nga va ku hlamusela xo i ku ma-ANC vile ku peni ka ku va va swinene a va amukeli mbuyelo va sukela ku chuhisa ku collusion yi nge hi tirheli kumbe yi ta hi tirhela a ku na ku yi nga tirhi collusion ku swi hi ndlela leyi loko mfumo wu ri wa nhlengelo mina as munhu loyi na ha lavaka matimba ni ya ni ya hlengela na loyi a nga na matimba a ni nge pfumeli ku a ni bayizisa loyi a nga na matimba kumbe loyi a ve na matimba na hi khale na khale ku ni endla swo huma ndlele hi ku mina a langutile ku ni ta voteriwa ku ya mahlweni ni ta kota ku ya tshama laha u nga tshama kona se loko ku ri nhlengelo a swi fani loko ku ri ANC ri yoxe ku fana sweswo a va allocata timali ta mati a Giyani mi twa va ku mali yi lahlekini ka vutomi lebyi hanyaka byo masiku lawa swa koteka ku timiliyoni ti nga lahleka va heta va se va nga trace nchumu ku ri hi ku mali yi famba electronical a na va languta ku hi vona ntsena va nga laya so na loko yi lahleka to byela ku hawa eBrahman mani na ku tiva ku na problem hi ta vona ku swi sosisa kwini so mara loko ri mfumo wa nhlengelo a swi nge olovi ku mina ni ta la ta tiva ku mali leyi yi ye kwini a hi ku a hi fambangi hi chanele hi fanekele hi fambisa swona na loko mo languta namuntlha hi tele ku hi pfuka hi kumba ku hawa na ikhonomi ya hlakarhelanyana so leriwa lero hi move to a right direction sukela leswaku lava ta tibyela ku hi lava ku fambisa hi munhu wo karhi ntsena loko ko va munhu wa so swilo swi nge endleki a hi pfumeleleni nhluvuko kumbe ku cinca ka swilo swo karhi leswi hi nga swi tiviki swa nyuwani hi ku ni ta ku swa nyuwani hi ku loko u ya hi matimba nga ku South Africa hi tshama hi nga na mfumo wa nhlengelo so a va pfumeli vanhu ku swi ta hi tirhela hi va hi ri positive ka swilo leswi because a ya ha ri na xoti hi nge hi tlheleli ndzhaku ya vhota ku yiwa mahlweni hambiloko hi swi nge tirhi so i ku solution a ni vo van'wani va vula ku va ta mi byela ku loko ku ri ku swa tsandza phela hi nga tlhelela ndzhaku hi ya vhota futhi loko ku ri ku swa tsandza ka nkarhi wa sweswi a ku tsandzi nchumu a ni that's why ku ri na 14 days leyi taka loko vo tsandzana van'wana tipolitiki swi vula ku a ku yiwi hela mara a hi tshembeleni ku a va nge tsandzani ku a ni van'wani va pfumerile ku va pfumela ku fanele ku hlanganiwa ku vulavuriwa then loko vulavuriwa ku va na nhlengelo ku va mahlweni and I think sweswo swi ta hi tirhela ngopfu rather than ku va ku ri munhu wa yi one loyi a ngo tshama hambiloko swilo se swi moxeka a nga na mhaka hi yena ni byeleni 30 years today i yini lexi endlekaka a ku endleki nchumu so that is why at least va ta kota ku phushana a hi tlheleleni ka leyi mi nga sungula yona mi kuma ANC makwate ngopfu i ncini xi mi fikisaka ka ku makwate ngopfu va kwatile a ni loko va nghena mi ta va ta va ku swi nge hi tirheli swilo leswiwa that's why a hi lava kambe mi n'wi twile a kha ku yini mi ngiseri kambe hambi swi ri tano 0860002543 makumembirhi mune timinete ntsena yi bihile awara ya mune ya awara ya n'we ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi mpfhuka ni fika laha ndzi tshama ni tirha na nhlekani va ku hi vo awara ya mune hayi tsanti ku yi huma kwihi awara ya mune leyi kambe n'wana mi ngiseri hi loyi nhlekani Tuwe. Aye papa. Ukwani. Hi vatomi kwihi? Ni Bontam. Muhaxi. Hi huma aka ku kheta. Mina a ni ku vanhu va South Africa va vulavurile ivi tinambara ti fika kwala ti nga fika kona.
leswi ni swi vonisaka swona a ni tleli hi ku pfulela TV ni yingisela na ti-radio na vusiku va kha va vulavula hi politiki mara hi lawa mavonele ma mina na xikongomelo xo nghena moyeni a ni hleketa leswaku hi la namuntlha se na cinca gere ku ri ku leswiya swa ndhazu a hi ku hi fikisiwe njhani mina ni ri namuntlha hi kwala ka xiyimo lexi hi ku ngene ka xona ene xi ta hi mhaka ku va vanhu va vulavurile ku nga ku vota kumbe ku nga ku khetha kumbe ku nga ku hlawula na sweswi hi nga kwala hi ri yini mavonele ma mina hi lawa xiyimo xin'wana na xin'wana khanga lexi mi hlanganaka na xona a vuton'wini mi bya mi fika ka xona mi ti vutisa ku hi yisa ku yini amahlweni xo sungula loko hi languta ku mfumo wu tele yini lowu nga votiwa ku fanele ku va na ku hlayiseki na ku ndlandlamuxa ikhonomi swi ku tlhukwa swi ku nghena hi leswi un'wana na un'wanyana laha hi nga fika kona kwava na valava va nga na tivhoti ta va 40% na yini hinkwaswo sweswiya hi nga swi vonisa swona se xivutiso kumbe xikongomelo no xivutiso a ku fanele ku ri ku a ni se twana vandla na rin'we loko va kha va gangisa tivhoti va vulavula swo hambana ku tlula mpimo un'wana na un'wana i ri la ku vona corruption na pfumela un'wana na un'wanyana i ri lava ku va leswaku ku va na dyondzo yo hlantsweka na pfumela hinkwaswo leswiya hi nge ti ha swi lava mara hi lava vanhu ku ya hi tinambara ta vona a hi pfaleni matihlo hi vona ingaku ve le ndzeni ka wun'we a hi ta ku a hi ye ona marks ready go hi twa ku leswiya hi ku loko hi vulavula hi ANC xikombiso xa ku yi na 40% ka national ivi hi tala van'wana loko ku hi hlaya tinambara kahle 40% na 15% or 13% ma swi ni chavisi hi mhaka leyi hi ku ni teka wu ri nkateko ku ri ya loyi a nga na tinambara a hi yini palamende hi fika hi ku mbala ivi se hi sungula ku xiyimo lexi hi nge le ka xona xi lava mfumo wa yini wa nhlengelo ene ka xiyimo xa kahle loko vanhu va za va hlengela ve ri ritiho rin'we a ri nusi hove hi laha ku ya hi leswi va nga hi tshembisa swona hinkwavo se va consolidate ku sweswi ha fana la mara ku rhangisiwa xigolonyana mahlweni ka tidonki hi ndlela ya ku already se vanhu va vona switulu ku nge se tshamiwa le hansi ku langutiwa ku nga va ANC yi ri na tivhoti to tala kambe nawu wuri loko i ri ka 40% ndandandanda i kuma vuxaka byin'wana leswaku i ta va a ri ematimbeni na matimba i ku moxa kumbe i ku pfilunganya swilo a hi swona ku va matimbeni i ku va ku tshamiwa hansi na swi ta ku a hi le kerekeni na le kerekeni masiku lawa vanhu va ya le tikhoto a hi le kerekeni la hi le ka tipolitiki leraro ni nga ku ni nge vuli ni ku a va hi va tshama hansi va vulavula va twanana mara sweswo hi swo swi lavekaka hi ku hi langutini ku ndlandlamuxa ikhonomi loko van'wanyana se va phunyukela va vulavula hi timhaka ta timakete a ti fanele ti tshamiseka kahle loko va vona leswaku swi ta koteka ku ya amahlweni kambe ti nge koteki timakete ti ta chuha hi ku hava loko hi vulavula hi va Coca-Cola hi vulavula hi va BP na va Shell ti-business hinkwato leti nga tata misava ti nga tala South Africa ti ta vekisa ku hava la nga teka mpimo wa yena a veka ka ndhawini leyi langutekaka kumbe yi nga tshamisekangiki loko mi zami ku sweswi mina ni lava xitulu xo karhi se swi endla ku ka ha ri na xikongomelo munhu xo tshama hansi hi vulavula hi ku already se ni vuli leswi mi lavaka swona ene xin'wana na xin'wana loko xi ri na xikongomelo a vuton'wini hi rhanga hi biya rivala leswaku loko hi xilungu veri i framework or ti-parameters ni vona nkarhi wu ni siya la mingiseri kambe lexi vuya ni xivutiso na swi navela ku mi vutisa ku hi leri vandla yebo ni nga nyika xikombiso hi yona PA yi voteriwe hi vanhu valava va nga hi nyika tiphesente teto va nga hi nyika tona kabula ivi ku va na ANC yi nga voteriwa hi vanhu lava nga hi nyika tiphesente to nga na tona ivi munhu loyi a nga na swiphesentani leswiya swintsongo ku nga PA a lava ku susumeta agenda ya yena ka nhlengelo lowu kuve vanhu va n'wi votangi kumbe xana xin'wana xi nga endla ku va nga n'wi vota a ku mhaka sweswi a nge wa hala ku xi yisa mahlweni ntseni hi biha kona ni nge i bihe hansi i ta na swinambarana mara kwalaho se i fika a fafada na ku vukula sterek na matshan'wini yo tshama hansi ku languta ku okay na xipenani lexi ni nga ta na xona hi endla yini ku yisa tiko amahlweni na tiyisisa ni vula leswaku tiko leri ri yimeli leswaku ri hlayiseka ri ya mahlweni ri aka xana va lava nga kona loko hi languta tinambara leti va ready na
na dawuta mina ku ava ready. That's why mi twa vanhu se va chuwa va ku no ingaku swi nga endleka leswaku yi nga chayi kahle loko hi ya ka ti-coalition na power sharing. A swi bihangi swilo leswi swi ya hi ku vanhu va kona va xi tiva xikongomelo mahlo mo ni dimeka kwalaho. Nemetwi Na mina khesiri swinene hlayisekani hi swona 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela Western Cape hi le ka DA swa tiveka KZN ku tele MK a hi le ka munhu Free State hi le ka ANC swa tiveka Eastern Cape hi le ka ANC swa tiveka Northern Cape a hi le ka munhu kambe ku tele ANC Northwest hi le ka ANC Mpumalanga hi le ka ANC Limpopo hi le ka yona ANC se swi vula yini tiko hara munhu ku tele va ka yini a hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya 2 ku ya ta emisekweni ha ta ri teka riqingho rero 0860 namuntlha hi ri a hi tiyimiselanga ku tshika ku teka riqingho rero hi ta ri teka hi zi ku awara ya 2 ehenhla ka nhloko sweswi a hi tweni mahungu ya lava ma ta emisekweni hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. A hi hetseleni wun'wana wa ku famba sweswi i ri hayi mina na kanakana ku za swi ndliwa tolo i mhaka ya ku hani se tolo a ku ri exactly ku sele masiku ya 14 ku ya nhlawuriwini a hi swa tivoti hawu phela inkinga yakho ku a yi languti calendar ku votiwa rini wo tirha i nghene 5 years na 5 years ri ku tirha se hi no stop sweswi ku tirha hi nga ha tirhi ku se hi ya voti hi ta qhubeka until 29 in fact even after va nga si hlawula yin'wana cabinet ku ta hi vona na wo hi vita kwalaho ku ta vulavula ta health ku ve se hi hlawuriwile mara ku ve se ku khetiwile mara government wu ri karhi wu famba loko hi hete tliliniki sweswi ku ve mundzuku ha vota hi pfula namuntlha andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 30 minutes ntsena ku bela ora ya 13 nongona ku Afrika wa vulavula n'wemi ya ku parliament swintsundzuxa risimu rin'wana nga tshava ni ri twa a ri man era Gezani Thomas Mzomani kumbe Rama Tshwabe Muta a ri ku n'wemi ya ku Giyani na mkombela rumani mani byelani mani va ni rhumela mali mari tiva risimu leri a ncindani swo boha wa ri tiva kambe n'wina mi ya ku ka a parliament fikani mi cinca nawu lowu mi ku laha vandla ri tsandzeka ku kuma 50 wa tiphesente mi hlayela kunene hi swifundza mi ku loko ri teka swifundza swo tala hi ro ri fambisaka tiko swi hela swilo leswi a na ri nga ta pasisa nchumu na ku fika le palamende loko mi ku va pasisa a mi to ala kwala mara ro ri karhi fambisa tiko n'wana mikiseri lowu ni hleka ayi khalanga ni pfukisi papa hi pfukile hi nga vona hayi walawa khalanga hayi na ku nghena hi veka nyara vusiwana ka a ku na ravisiwana ka Afrika wa vulavula ri na nkoka na ri ra n'we khalanga inkomo papa I know. Votile mani hi vulavurile ma ti-voice marito ya hina ma twele mani ka ti-ballot paper se swi fike kwani ti-results ti humile so hey hi ku ya hi mina coalition ka yi nga ri na coalition Mpumalanga mo ni swi vekisa se Khalanga nka yi u nga ri na problem but mpelo ku se ti-results ti humile se ni pfuna ku langutisa ti-demand leti taka na ti-political party to hambanahambana hi swi sungula ku ni choisa vanjheni ku nga ku se ku lava ta kula kahle un'wana na un'wana lo langutisa xitulu kahle a va ha langutanga ku tirhela vaakatiko maswona se swi ni choisa a ni va lava ku tirhela vaakatiko va ri xitulwini na va ta va tirhela njhani va nga ri xitulwini mara Khalanga mi ngo tana to nyika example mi tana switulu swa mune se hi n'wina lavaya mi ku mi lava khoma finance department hi ku ni twa swi nga tiseki Khalanga hi ku ya hi mina a ni si kumbexani hi ku loko ni nga swi hlangana swona a ni za ni twana u nga ku endla ku khoma ministry halaya ka
ka into policing ikota ku hi lungisa crime ya hina and all that sweswi stuff lo tantene ku wena lava home affairs lava department ya finance and all that se ntwa nga ku sesa ichuta nyana ko tanta ka swinene nyele loko ku hayi se va lava hinkwavo va hlengelete ndhawu leku vavanuna tirhani swin'we masivana hi ku ya hi ti-result leti nga huma cause hi va fostela sweswi ka va tirhi swin'we mara swi kombi nga ku tanihiloko veteti loko ku hlangana tiloko bya vaviseke hi ta hluphekeni service delivery ku instead ya ku milawu yi bohiwa ku to kokelaniwa hi ku hi leswi swi vonisa ku swona manjheni ku to husuka manjheni ku laveka ti-demand ta kona ti tele mani so ti nga ku swi ta tika swinene ku bohiwa milawu khalanga leyi nga ta ku yi benefita hina tanihi vaakatiko ku ta kokelaniwa khalanga se swa nchuhisa kahle kahle loko nga ku kokelaniwa ku kutani mi vatwili van'wana va kha va kombisa ku va ta lava tindhawu loti mi vona ongeti ku nga va ku ri yini swi va susumetaka ku va langa tindhawu leti va ti langaka ni ta nyika example hi ndhawu leya ya finance khalanga sorry nto yivanyana ra vatyi va hlama ndhawu liya a ni vhele hi yona yi nga na matimba loko munhu kahle kahle a lava ku ku ta endla swo karhi tikweni mi ta pasa ku pasiwa kona ti-budget ta ku okay hala ku ya mali muni na hina so ni vona nga ku loko vo ta hi mhaka sweswo lava nge va lava yona va lata ku va khoma yona that department va kota ku va endla sweswo va nga ta endla swona hambi va ta tirhela vaakatiko hambi va nge tirhela vaakatiko a hi swi tivi mara leswi ni chuhisaka ku loko mavulavulelo lama so maka munhu a va ku hayi to suka lava ndzawulo liya a ku tshamiwa hansi ku hlanganisaniwa ku vakulukumba vaakatiko va ri a hi tirheni xini se hi endlisa ku yini munhu to suka va ku lava ndzawulo liya hi swo swi chuhisaka khalanga ni me twi hayi ni khensile khalanga a hi nyizeleni van'wani va veka ra swiwa makwavo ni khensile na mina nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta thank you khalanga a khensa 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM u nga ni ri wa nga ri mbulavulela tinombe loko se hi ntlangu lowu wu hela a mbombela ku titimela sini a ku titimela se and wa vona loko munhu a yi ri kha ri hisa ri ka ro viriviri se loko se huma wa swithu a ni mi bombe a ni ku ni hlamula xivutiso xa miyingiseri a ni nga swi tivi ku swi nga va swo twa ni nga ri ni bombisa kwa ni mbombe a ni nga vuli swona mana amukela n'wana miyingiseri kumbexani ni nga se amukela miyingiseri loyi a nga la layinini n'wina mi nga va ku mi hoxe xandla ka ku va na a spoiled vote kumbe spoiled ballot paper ni vula ku a ku ri hati layini hala ka n'we ni vula ku a fola layini a folela ku aya ona ballot paper a kumani swin'wana swo ndla swona na a mi nga swi tivi ku votiwa phati yin'we se mi vota kambirhi kumbexani sweswo ya swa ritukulu mi nga vuli sweswo hi ku va vurile na va IEC ku loko ku ri ku na ritukulu wa vula hi ta ku pfuna ende va nga kuma u hupe xibokisani loko ri na ritukulu mara a va vurile va IEC loko ri ku na ritukulu va nga ku pfuna mara leswo fola layini i folela ku endla phela i phati liya a yi fanele yi ngheni parliament 1.3 yini na n'we mi endla ku vota education ka IEC phela ku yi yi va henhla ka 1 swi vula ku mi feyirile n'we mi endla ku vota education ka IEC na n'we ve mi feyirile loko yi ze yi tlula 1, a yi amukeleni n'wana mingiserilo hleka hi khalanga mpfukeli hi pfukeli papa minjhani na hi va lava ni mi laveni wa mitlhanu ku kumbe ni nga mi kuma mi hindza mi ni teka laha muketi ko fana na kwani mi nga yi hlekisi vona a rezi swi vula ku a hi kumanangi khalanga ni nge manitoni kahle namuntlha ni la ku vulavula ku hatlisa foni leyi nga ku yi lapa hi ntero ni nge ni dlambanyana switanani xo sungula lexi ni lavaka ku xi vulavula hi nhlawuli yes ku na lava nga vulaka ku vanhu va ANC va kwatile mina ni member ya ANC ya ha kwatangi ende ta mi vula ku why ni nga kwatangi as a member of the ANC
xo sungula ANC yi na vanhu vo tala lavo ka va nga ri ti-loyalist ta ANC leswaku va kona ka ANC hi ku languta ti-opportunity that's why va vitaniwa ti-opportunistic mara a hi ti-real members of the ANC. That's why time and again munhu ta ku byela ku ni member ya ANC mara a ni yi votangi ANC mara a ri a card carrying member of the ANC. Why i nga siya ka party leyi i swi twisisaka ku liya ya ku tsakisa i ta vota yona so that ANC yi nga ti hembeli yi ku hina 1 million members va katsa na wena i nga ba matsanyi. You are not a member of the ANC. I xo sungula xexo. Xa vumbirhi Khalanga na ta teka tipolitiki ta KZN. For the first time a KZN ankandla la ku huma ku JZ la wa councillor anga wa IFP na masipala wu nga wa IFP mara bill ya JZ anga vota ka yona ankandla yi wina hi MK masita ku why tipolitiki ta KZN ti yimi hi ndlela leyi. KZN people ava voti political party per se va vota a brand va teka JZ yi ri a brand a KZN na nkarhi lowu a va ri ka ANC a va vota JZ loyi a ri ka ANC. They are not necessarily voting the African National Congress. That's why ni kuma ku namuntlha loko JZ a ya ka MK because they are not voting a political party va vota munhu va famba na yena. Loko minduku JZ o mina ni wa Inkatha have ya ku voteni lava nga vota MK va ta vota na JZ va ta ya ka Inkatha. So they are voting a brand not necessarily a political party. Xa vunharhu wena Khalanga ni lava ku i languta vanhu lava nga vota ngopfu Patriotic Alliance the so-called colored. Mackenzie a pili la a Western Burg la kusuhana la ni tshama kona a nga fikanga Southern Gateway la ni tshama kona wa swi why wa swi tiva ku a ku tshama khalati group target leyi a va targetile i targeted the so-called colored. That's why i vona Patricia de Lille ya good yi lose support yo tala ya ka Mackenzie because vanhu vo tala loko va kha va campaign based on identity ku ri the so-called colored ni tshikeleriwile mina as a colored I will make sure ku ri ni kuma 1 2 3 ivi ya vanhu va ya kona. So Khalanga ku na ti-options timbirhi tinharhu ta coalition leti a ni lava ku vulavula hi tona ni nge tshoma moyeni. BA yi na option yin'we ntsena ya coalition yi nga ANC yi hava yin'wana because a va ready ku famba na MK ya JZ a va ready ku va ya ka coalition na EFF yi nga ya Tatana Malima yi rangela ku Tatana Malima na van'wana and the small political party leti nga kona a va swi koti ku kuma 50+1 na tona va kota ku kuma 50+1 na ANC ntsena hikuva va nga ri ready ku vulavula na MK na EFF mara ANC na two options. Option yo sungula yi nga famba na DA la vanhu vo tala va nge loko yi famba na DA swi vula ku yi xavisa revolution because DA a yi believe ka BEE le ANC yi believe-aku ka yona. Democratic Alliance I believe ka ti-NHI leti ANC yi believe-aku ka tona. So ku na difference ya ti-policies ka ti-political party leti mbirhi mara EFF ya believe ka BEE. EFF ayina problem per se NHI. So una ufana kukulu ka ti-policies ta ANC na EFF ava differ mara lexi hluphaku hi lexi ka coalition yaleyo already Tatana Malima i veke swilo swimbirhi loko a khandla press conference ya EFF i ri u lava sweswi u lava ku va EFF yi kuma xipikara xa palamende wa swi tiva ku why immediately va kuma xipikara xa palamende swi ta va olovela ku va ya a palamende va fika va vulavula swin'wana na swin'wana xipikara nge va humesi because ta va kha huma ka EFF as leyi tala ku humelela a palamende yi ta humelela on the watch ya xipikara xa EFF a nge swi koti ku va susa na liya minister of finance va lava ku a ni ri mi ri xipikara loko a za va xipikara a nga ha weli ka vandla i va a yime la a xikarhi i manghena hinkwako i yise thikithi ra mani
a nga fambanga a nga vanga neutral se mi vula ku mhani Maphisa Nqakula ava voyamela hala ka ANC mhani tatana Tsinodi ava voyamela hala ka ANC hi swo mi vula ku swona ni ringeta ku hlamuseta ku loko va ya palamende va ya va yi no sweswo mi hlamuserile kambe ni vulaka a va voyamela tlhelo ro karhi na ni ringeta ku komba vu neutrality ya vona yi kona loko va nyika munhu chance ku vulavula mara ku na ti-decisions tin'wana leti xipikara a ti tekaku ti ri based on a political party yo karhi because I believe ka that political party yo karhi loko i ri speaker okay loko i ri speaker xa parliament ivi ya president a fana a vulavula no hoxetela magondzo I'm just giving example loko va na qhed i ri wa EFF loko a miyela nga vuli nchumu swi vula ku se i partisan i teke xitende xa party ya yena so neutrality yi fana na referee lo a refaka a favor Pirates muku ay mara I neutral ile ku refeni I fana a refer offside mara I favor Pirates that's why kumana ka bayizayini ka penalty nga kumang penalty I'm just giving example adivulu ku hiso se andringeta ku kombisa ku mina khalanga mina ka coalition leyi nga kona vanhu vo tala vo tsaka va tsakisa ngopfu hi yini ku ve leyi yaku ku lideni sting ANC loko ku ANC va nga yi lavi veri va tsakisa hi ku yi ta va yi nga ha ri na majority a parliament but ti-ministers to tala leti nga ta va tirha a parliament ta ha ri ti-ministers ta ANC leti nga ta va tirha a parliament as long as ANC forma mfumo na any political party futhi loko yo forma mfumo na EFF swi vula ku 70% ya ti-ministers ti ta va ti huma ka African National Congress and a hi tshike narrative liya ya ku vanhu lava nga luza mitirho a va ri ti-members of parliament a va ri ka list ka ANC va ku file ka ti-Z83 mi ta tlhela mi va kuma va lava nga ka list va ri ka ti-department mi nga swi tivi na ku va yise ku yini because van'wani va na ti-qualification va ta apply van'wani va na ti-doctorate va na ti-masters va na yini va ta apply va tlhela va kuma ntirho mina xikhayima mbuti ni nga khale ni kha ni apply ni nga wu kumi ni tlhela ni ri la ni ku a ni tsakile ni ku va ta pfumala mintirho kasi va nga pfumali mintirho xo hetelela khalanga ma swi tiva ku vote ya 75% or 74% ya le Limpopo yi vule yini ka mina no na mate hileswaku mi swi tsala na le hansi ni mi tami ku namuntlha khalangani ya boyeni a nge vuli nchumu laha nge humi la a ni la ku vula ku vote liya 74 to 75% ya le Limpopo ma swi ta ku yi ni tsakise hi yini mina kuna xirho xe le kaya member of the ANC loyi hi n'wi tivaka huma ku Olifants Hugwesi Maringa I le ka list ya parliament ka legislature at least vote ya vanhu va le Limpopo yi humese na munhu a ya parliament youth muntshwa wa le Olifants Hugwesi ya parliament a na ha vulavuli deputy minister loyi a ri deputy minister a huma ku kwalana yena a ri ka office of the president va ka va ri vambirhi swa hi tsakisa loko vanhu vantshwa va huma ku ematikweni lava hi va tivaka va ya parliament no se maswa se swa ona ku loko se ho tsaka hi mhaka ku lowo le kaya I yanisani swi vula ku hina se a nga yengi ku hi nge tsaki ke ha no ni mi twi no mata ku ni nge ni mi clarify clarify ya ni msele hi 30 seconds mi nge ni ku na ku ri la ku kulu vanhu va nge ku ri le nge ANC a yisi vanhu va ka hina va changani va languta list ku hava munhu wa ka hina a ringeta ku addressa le ku va kona that's why 75% leyi yisa na munhu loyi hi n'wi tivaka ku va ri va tshama va kha va ri lava ku ya va vhenda na mativi ntsena a ni clarify yaleyo na mi tweli papa ni khensile swinene nkarhi wa n'wina hlayisekani ku dya ku engetani dangi ba enkom khuve n'we timinete yi nga se ba awara ya mbirhi ni huma so a hi ngoveni ta va kha ku dzuma na mina kwala ka Munghana Alone FM makomba ndlela handle ka sweswo mintsero me 0860 002 nokona ku ya Afrika wa vulavula na ri teka riqingho rerani tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ava ku aku hadiwi makenya hosi nga swi tivi sweswi vanhu vo te ndlela mi dzine ringuteka nandzu wa mabanga ku va kume vanhu va karhi va tsema tihunyi va siya mabanga nyama vanhu se va pfumeleriwile nature ka ha ri hava a hi ri na lava vo nyama yi ndluli hi swin'wana swo kova swi nghenisa mali se sweswi timovha vo nyikiwa mahala xi lexi va rilaka xo ku va nga endla mistake ene mistake leyi loko va ka va byela ku xin'wana na xin'wana hi ta va ka democracy mi ta xi endla mahala ku va munhu a nga ta mi vutisa swo karhi se ku ta pfuka munhu a ya toyitoya a ri hosi
mina swikumiwa khuza njhani vana va xikolo ku atikweni ni mi nga ta kumeka mi ri karhi loko sungula n'wina mi ya ku toyitoyini tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ya kulo sa mina ta nkombo hi va hi fika makumu na nongona ku Afrika wa vulavula hi le ka mungana lona FM makomba ndlela hi loyi n'wana mingiseri ku languteriwa xirhami ka tin'wana tindhawu ngopfungopfu a xikarhi ka tiko lava Gauteng Mpumalanga na Northwest Limpopo hayi ku to kantsongo kambe ku ngo to titimela ku fana na leti timbirhi tindhawu ni nga vulavula ha to n'wana mingiseri lo nhlekani what pet papa minjani buta mina hi pfukile hi ngo vona ani kahle what pet nandu what pet ni alo fanele mina yo vota what pet amiri kwini la mi nga aleliwa ko okay ni la Johannesburg what pet la Meadale la Swana Southgate la ya leswi nga humelela what pet ka nkarhi walowo wa vutsarisiwa ku ri loko i nga ri ka xifundza xona lexi nga ta va nga hetela ku vota u ri ka xona u fanele ku kumeka va tsarisa online ka IEC leswi endlile leswi hinkwaswo what pet ni tlhela ni va fonela ni confirma ku a ni ta vota a primary yo karhi leyi ni nga ya ka yona siku ro vota siku ro vota va fike va lava xivongo xa mina va ni yisa ka ti-NLM ka tona leyi ku ni ndlovu ni kuma ku a ni kona suka ti vaduvula wa kona laha hinkwako hayi va ku a ni fanela ku vota ni ta ni ya vota a Rustenburg la ni nga hetelela ku vota kona se ni va byela ni fonini mina IEC ni confirma ku ri ni ta vota kwini va byela ku ta vota kwini then SMS unfortunately a na ha ri na yona foni leyi ni nga kuma SMS na hi yona yi kume yi kha yi fayeke ni nga ha tirhi screen a ni ri hava mbhoni nkarhi wolowo lexi ni nga xi endla i kusuka ni lan'wa layeni ni famba endzhaku ka ku yima nkarhi wo leha then loko ni jika hala Diepkloof ni ya twa un'wanyani ni n'wi tivaka Botpet a ku ta ku Joni a tisiwa hi mina a nga vota hi Botpet a ta Joni a tisa hi mani a nga ta a Joni hi Botpet a tisiwa hi mina hi Botpet i kotile ku vota Joni ivi munhu loyi a nge tshama a va muakatiko le Joni a nge tshama a vota Joni hi nkarhi wo vota a Joni a nge se va kona a ha ri kaya a ha ta Makenya kambe a nga va loko a fike Joni a register a ti tsarisele ku vota a ri Joni a nga endlangi nchumu hi Botpet munhu yelona internet a nga yi tivi mastisisi se mi hehla ku yini ni hehla ku ri IEC leswi van'wana va vulaka swona va ku a yi nga lulamelangi ku fika kwalano na yi hehla na mina hi ndlela yeleyo Botpet ku ri tatana mi hambi ri tatana miyepyo hambi ri tatana mani leswi va nga vula tolo aka loko va pfala timhaka ta nhlawulo va ku a yi lungheki ngopfu i nhlawulo wa ku va xiyimo xa le henhla hi Botpet mina hi mina ni khomisiwe tingana ngopfu hi vukorhokeri bya vona Botpet ende hi leswi nga swona a swi koteki ku ni ku nhlawulo lowa a wu ri free and fair eka mina matwisisi mara miriri lava va nge mi fike a Joni loko a mi ri tanga mina ni ta ku mi fike Joni mi fika mi tlela na yini ve ri ku tlela na yini kambe na ti-boat ivi loyi mi nga n'wi tisa Joni a fika a phaphama a khoma Botpet makwavo hayi mativa loko va ku nhompfu xin'hweti va hemba nhompfu xa nuheta hi Botpet xin'hweti yini sweswi xin'hwetini mativa why loko nhompfu xa nuheta hi Botpet ni ka suka ka vandla ro karhi endzhaku ka mavhiki manharhu va leri number 3 misava hinkwayo a Afrika-Dzonga hinkwayo leswi na ku nhompfu yo karhi nhompfu yeleyo yi nuhwetini ma ni tiyisa ku ni ya kwihi a ni mi twisisi mara na mitwa ku mi twisisa mi nga vilela hambi ni nga mi twisisi n'wina vulavula ni vula aka khale ka mukhanselara nhompfu ya vona yi nuhwetini mani yi nuhwetini ya swi kota ku mi hwetela mali yi nga va yi nuhetele mali ivi yi kuma ku bazi ri tele kumbe ri pfulekini
ka vona nhompfu ya vona ya ha kume ku xipesi xa vona hi ku ya hi ku hi vona mali xa ta va xa ha ri kona nemetweni xi ta va xa ha ri kona va va phendla lavan'wanyani va ya henhla na vanna va vona nemetweni vota khesile na khensa botsete koma kwa va khensa swinene nongonoko lowu a humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa ku na un'wana a ni rhumela ku hungu sweswi kwala a nge khalanga hi kombela mi hi lavela va masipala wa Makhado a va hi khomi kahle tanihi van'wamabindzu lavatsongo the small medium enterprises ha tirha ku hundza na masiku ya 60 yi khandlekela va nga hi hakeli se hi lave se hi vuyile vhele swa nhlawulo swi hundzini se hi vuyini se ni tshemba ku va masipala wa Makhado ma kha ma swi twa veri n'wena mi hlwela ku hakela vanhu lava nga mi tirhela the small medium enterprises SMMEs mi va ma ha lava yini loko mi hlwela ku ze ku ani mfumo wa n'wehe wu ri 30 days ha swona mi fanele mi hakela ku nga se hela masiku ya 30 mara n'we mi le ku tsandzekeni loko ku ri ku mingise kumbe mingise lowo bula a nga vuli ntiyiso se hi ta mi lava hi kota ku twa ku hikokwalaho ka yini mi nga hakeli vanhu hi nkarhi loko munhu a ta mi korhokela n'wi hakeleni a ni mi va mi endlile mpimanyeto a nga tisangi fomo yin'wana swa ha ri ku phurosesiweni ku phurosesa yini un'wana wa hala ku ngumeleriwa wa ku no mi nga ha si mi hakela khomani la hi ku loko nga ri sweswo 30 days a mi to hakela vanhu va kuma timali ta vona se i mani meyara wa masipala wa Makhado ni pfuneni ku kuma vo meyara hi rhuma voho thwi va landza vatirhi va voho va landza wa voho a landza CFO a landza va lavaka ka supply chain va vula ku hikokwalaho ka yini va nga hakeli vanhu hi nkarhi a yini ni mahungu ya misava nangona ka humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula tata eJohannesburg